Assalamualaikum Daralun yang belum digampung hina ulama yang ikan ada kana praumbang ngaitaan gulung udah kehana dan abu mudi gure di ulun tempat melindung gutanya dumna beka jahina dika hai lutong bitaan gulung udah kehana hoka abu ci yang hi gerungkung bepu kia punggung inang dralua menyana behe kawa u gampong merempak langsung ngan jenderal muda nyan kapanyang persehi burung nyokun kana bon sit iku guda bakso kupiah kenang ijakrong sang sit abon alahai apa lupa mesakit hati ngan jantung yang kidung ku di ngehabah menyakut dumehan ku bi ampun menyakut dumehan ku bi ampun kulayu bak punggung kudet marucun ba anu mata mangat karasa daun ijakrung doa ni balon buah babuta ubena mumin sino di kampung mandum syaralun benci kegada ubena mumin sino di kampung mandum syaralun benci kegada tegah drohayu lahe mesarung hanlut ngan rincung kebai senjata menya dengan kehana puak embong pelayu bak kerendong kupe bak muka kawa juga no nyeca ke kulung kuna udilung sidum na tegah menya ulama sidhan gebala sayang kekekah mebek binasa nyoge mendoa si kreba Allah kerekep lidah hai daun Buddha nyoge mendoa si kreba Allah kerekep lidah kata Buddha oh no memada pantun lon kegah semoga dikah taubat nasuha ba abu mudi jalake mea segolam dikah brata merega ba abu mudi jalake mea segolam dikah brata merega kibang sik yang anale amun pai dengku nri athepnya boleh lihat